All Israel Radio Station Manasya program hun ni leto news le tom voin hi February ni lo Kaliru February le la om charani March ni to Thathar English calendar apot Thathar Irvit calendar apot Thathar vebo tun lai adar ni to chawang chon invain Thathar chibai masaberin adar tha chu lom na thla ni hlim na thla ni chawang chon news lom na news in kan chananga alom amani ni mina se paitu ma kan chan lova liam pom lo chu zo tha ni mai ni atraber ke mani ta torin good news te jing apot traberani chon good news lu tuk pakhata me Israel government in Hamas te ne na ceasefire kan ne kha extend kan tiang atia Hamas wan dulo andulo athala tok andulo anin ti theita ka tu na hian nang na mani ceasefire chu kan pom lo ke mani du zan kan ti don nang mani in du chu kan ti don lo ke mani thu lom ti ang deu khanan tiang Israel government in du lo mo a try tin voin jin kara ni tina aza ata an thon lut kha atang ta dai mai voina get jong an kha top tun an pakhat ma pata ta lut to lo vanti a lom ome khama so in ti thei lu tu kai nin chapo lu tu ka tu na chon enang takin engting e chu aron omdon a traberani ale lama nimina hei khamasovin ralman ho kanron chotir mai thei tian soi kha anon chok lo anon pe chok lo ceasefire azo to wang khan a pek chok na chan om lo van tian non pe chok lo van ni ma se an thati te po kan thlova athi ti te po news a om lova chu zo atha tak soi mayang chon voin jin kara report anon luta Israel hovin englo mangin drone mangin aza bet khanun anti khoa terrorist pakhat an thatanti ama bom konga da turin anon choka malaysian pa chu an no en tharangania mase tu na chan ceasefire azo to wang khan action alak thei to ni chu wang chon drone khan rocket an kantirin an that top mayanti asian pa po aliam na sa ni mase asian pa chu thilovanti chuan government tu na hian thil pakhat chu om to ti chu chiang ani may tha tun an march ani march april may thlathum sunga hian sepai te kan army te nasa deuhin azati punantuma chu tuna hian reserve duty lo ti to te ma akum po reserve duty ti na tura kum an tamjok to te po tun an la le don anti chon me tha thenga hian reserve duty ti ho miluim mi noi li an la le don anti chu asepai pa ngai jok tel la tel lovin asepai pa ngai chu noi level noi ngavel bok kan nei ani million khat vel chu kan nei don ani chu enga tingen ti mi jong khan ma kan tia government and so ni tun kum hi ni kum kharal khovel ral om kha eng ma ani don lo tun kum hi arab thlang lu tuk don atin chu wang chon miluim zo to te po akum tam to wang miluim duty ti te po an ko le don an ti noi lian ko don miluim noi khat po latling ngai lo wania tu na chon noi lian ko to ni hell enge shet tak pakhat chon ne niang mi pui ne na an soi du lo pakhat awma niang ka ti ka ring tom mai ni ale lama thai Palestinian Authority an ti te an mani po trangkai na amya lo government ani America ram om se chu Donald Trump an mani government ya cancel ta dai mai ang trangkai na amya lo wania an mani inti hausat na tu la poisa ei ruk na tu chama government ding ania hete hi chom makani an president pa Mahmoud Abbas itu na hian omzia Donald Trump government hian an mani poisa mu po hi nasa tewin anon katani ome manlaya za an mu khatu na hian cheng khat vel chu an mu ni ome chu za thinarim lutuka enyaron soi ni mena an president pa chon poisa naya khat chu nei ka nei po in judaho thatu te terrorist den lo turin kala pe chok pe ati top mai ni at makati chumo an ama hi Mahmoud Abbas an ti pai terrorist lu beralom ama in
juda that ho zong zong khat khatina thadon lo up ezelani chuni sir ama ni lo mo swalna boy englo ber cho ma ni lo ma ama thadu heten ama in mi juda te thattura atir tu berani mayani ama in juda te in tha chon hemiza thadin ka pedon ti chon ama lom ama idea ni chu wang chon ama hi terrorist bulania enga tinge tu thlanga Israel government am hai ala that lo ka thiam thilo wani terrorist lom thatura lom enga tinge dom takina la Israel government po khoipon tum lo wani Hamas te shwai tu an thata Hezbollah te shwai tu an thata Iran an thata Lebanon an thata ja enga tinge hi kanbul che Jerusalem an nuam to wat su enga tinge kan la thalo makkati he mak tak takani Israel government policy po ka thiam lo atak takin ke mani shet lo chu thil an hoi an thil kal he tama chawang chon engpon ni ta sen ama po chu a poisa mu America tang Joe Biden government omlai khane naya khat man pon na tho chok pon ni loven khatin a hen million in a bank account na ron lu chen lom tu na chan kha Donald Trump a khat ta vek maya chawang za ati ngai na shelo wan ni a thinari mani ama lutuk che tiang ina kina karon soidon ni thil mak deu pakhat pa la an mu chok le omani tuna Donald Trump government na hian engpon ita se nimina khan ramle anti khowa hian motor pani na tewina lo in suwa kong jong jong ha motor a thremte a khalte ten the dar fek mai mi panga an liama pathuman serious ni ma se Baruch Hashem, good news. Tuma antilovani. Makanti zo kani engtingan tilovanti. Arab lag aturu khop mayanti an accident zo. Tak chon sabat ni ahen motor khatlo tura ni mayane. Traber mai. Isera ma accident. So nember zo sabat ni an khatna ahen so nember anti. Chuwang chon insurance motor de insurance kan ti po hian sabat ni khat lo in ni chon insurance ka claim de wani sabat ni khat tu te an insurance paisa po an pek ya tampi kani acha tu sabat ni an danger zo kani mo chon tiveria nimina me building pakhat me lo ka nga chu an hoi lama a chong hoi lam kha ron ka nga ni me a chung lama om ho kha an tla chong na turam to lo kha ati ngai na thlo window tu vetan an zong thaput put mayanti Songli songa vela trangpon non zong tranti ma se amaka mi som pasari anliama athia an omlo good news ani chu po chu adar trawangin good news ani alom omlu tukani chuan englo Israel government in enge kaselo watsan tuna hian news report kan shet ang adikani chon Syria rama hian Syria government thar hian tuna hian Druzim ho kho pakhati an beyan yome a druz coming potu zaramana anti kho pakhat an be an in do pui yome tuna hian kan government BB le defense minister Paisal Katsin sepai ho arang theiber nan tira hemi druz kho chu veng turin tunan kan sepai hon kalanti chon Israel government in Syria government nen warning an pia hemi druzim hoiron beile tumto so inron beile nge chon ke mani government kan in ludona in government kan titlu top mai donan tini engwange heti ma druzim ho kan tran puichu druzim ho chu athra te mayang israma om druzim ho chu atlang puin an mani sepayan kal veka officer an ni vekani arama tran an trang na sa ni masa Syria rama om druzim ho chu ke mani rammian ni lova chuti ma ke manin kan zu boy pui na turam lo ni engwange Israel government tu na hian an mani tran pui turin sepai an ti top hi makati nakina kan shama yang jo kan la shelo chan ale lama hey mana ralman te lo chok te Eli Sharabi an ti pa upapa che lu tu holocaust atang non chok ang top mai pa kha athon thu soya engtinge Hamas wen anti dut an shem na lan ti dut ne chote ei lova te nan da na athon tu ta soina kha Donald Trump in a low moon yome a low enemy chon alunga ana tilutuka a khong ai lutuka chon englo White House a hian a somanti
tunaral man pa Eli Sharabi ama le midang te poron so ko ron ka White House invite ka ti che kabula inon kalanga voi khat choi ne ki min ei pui do na ti ni che alam o man ni mai ni chuan Joe Biden president ani lai khan azoma khan englo Israel tran puina poisa ho jongjong pa an ti tang ve kan ni chu tu na hen Donald Trump in aron ti thar le in tu na finance foreign secretary Marco Rubio hian Israel ta tran puina turin sanction tu na hian billion pali sanction ka ti chu tun thani lo point thale aron thleng to ang aron ti top mai ni Joe Biden in Israel ho holu tukan lo ti na katun ason ke manin pongkhongai lutukin kan tran pui don che ani atia chon ale lama hey kasoi le kasoi Donald Trump in department thar adin hi DOGE anti DOGE anti hi an director pa po khovela mi house ber computer thiam ber Elon Musk ania Elon Musk ki chu ama angat po hi kumza nunga po ai te ngal omle to lowang ka ti top mai ni mishing makane ma po hi ama hian hemi department thara chon government adiklo taka poisa alak chokna te ho an man na te corruption ho zong sok turin Donald Trump dania chon man ni loka khan pakhat government department pakhat anon en le cho engeten USAID anti organization government department ve tho oma enge chu chanan ti khovel pona ram pona boina mun chi san sana boina oma mi sethe ho tran puina tura government America government department asan an nei topani USAID anti tuna UNO ang dewani mayang ti mayang masan mani sa American government and mani department an nei mayang hemi USAID hi heu Joe Biden president ni lai khan Musulman ho in an lo capture ta vek maya adan dik lo takhian apoisan manin hemi fund an ne kha unfunding USA in khovelami tranpuina tur ne kha tam zoki Musulman terrorist group te jing data to an lal vek ani an mu chuak pakhat le chu October ni sari zo ma pokhan Hamas hoen America trangin heten USAID organized department trangin poisa a million in andong zelani chu organized charity NGO ming san khanan tiani ma ase a poisa amutu chu Hamas ani a thinrim thak ber chu October ni sari zo pon anlamu ve tho ke mani nan kan in dollar pon mani thadeu America tran million paisa an muchar charani chawang chanan hoi san do tukani how lovin an du an ti pe ni tuna che an muchar tuna hian englo omani America tuna hian government in minister hovin tuna hian inquiry an tia USAID anti department a thokho jong le an director te board of director te je tuna hian an chunga ro real na omdon ani at salut to kan hemi department Donald Trump in aron din hi chu Elon Musk director hi chu khai angai na amlo democrat ho in khelna corruption hi chu khai satan po makati ba yang he tiang lo me corruption hi chu angai na amlo wani democrat hon khovela terrorist organization jongjong an tran pui angin aram to ni to na hi swalai punturi an du democrat ho setan da thokani tak ani mai ni chuan ente oni mina America New Jersey a thona pakhat a accident lo chuk le ani amma lutu hey englo ho tuna passenger kengan ni lova englo ho mung cargo plane ti so hey thil kan leite hey parcel ho keng ho hi ni amo chu athok la takin atha pakha kha me nasade on lo kang ta dai maya chon a pilot ho kan mun emergency in anhoi akan airport pakhat anai ber khan an inghata chon me chon phelmana a plane chu a chelowa a pok ke man lovanti anwang ne ni tina hian plane accident news om tu lai ama lutu chon hey Pope Francis Vatican City atang veten ko pen atrai dam zelen te ma se an thuk ru thei to lo tuna hian an news on so Pope Francis oxygen an peton te oxygen an pek to chen sa
adin mun cho har sa to khom mai an ti na ni oxygen lovin athol thei to lovan ti a tha ni mai ti mai yang tak tak en he mi po pi cho pop te jing a chon a eng lo beraniang a lar lo bera a policy thalo beraniang khovela maklo tu kani chon india rama uttarakhand amana ka soi e leimin vurmin ti mai yang leimin ni lo vur aron tlang chi paron tlami na thoko somnga panga te khu zo vek ka ti kha tuna hian mi somnga panga te jinga mi somnga an kai chuak to a mi panga chon thi to an ti an ka chong man lo van ti a khongai thla khom mai chon a tha e manipur apotun tuna po he ni tinin silai an ruk te an non pele a voina po silai somli pani vel an non pele an ti hey mate hovin sepai ho an non pele an ti a tha e ma se an ruk chok chu sang sari vel nia tuna an non pek lai sang khat vel chu an la ni sanga vel chu ala om char char ni ang pon ni se a tha non ti zel ro se tov chu ni to voina ni chu soi solom chan pathian min ngai dam che soi fom chon kanu na te sepai de dam taka boinam lowan ral jong an ne zel theina tur le ke mani jinga dam lo na so an dam chel na turin voina kan soi jong che pathian min lo san sak zel ro se